نر مالا كان ينبيا كمال كنور أونلاين TV channel تكون كلام جديد مبكون لينغواسا مي أري لير كنا مي بانا رايك كوي SPLM IO جنرال لكن تنشلودين جيا كمان شالاري ويش كجوبا بانا لير مي بانا جلينكيل كدو بدان لير شبلويدان كجا غورن وجين بلير مي بجنوا كناسن كوكين كودي كان كل مالا شوب كك نيوك مي جرام جديد غور جنوجين بي سبسكرايب كبي نوتيفيكيشن بيل بجتوان كو غادران شا لير شا ك نون كجبكن شو مالا شوب كجي بانا جو مي بانا جلين كدو بدان شا لات كجي كي شا غور كجي جكوم SPLM IO كتا دان شي كوم شرود نيوت كجي ريوي كجوبا دو بدان شا كو شا لات كجي ودي شال ك فار كول كن ne dang dokten ko kente cha wo deputy chairman ka commander men de pin SPLM IO ki pin Dr. Riek Machar ke do be dane cha warga cha gor ke je kene ne te ko kente la ji SPLM IO ngai kon diala no re wi ke juba chimal chirten ene me jo banaling jo dane cha gor kwedesh ka IO ala SPLM IO ke me cha lat ki me cha lat pan rewi ki juba far kol ken ji SPLM IO tin ko kienten konin cha cherken cha kanyon kuma kir me yadit no te ko ram jokulo gor gwad me jen goro kala nyoga ye kelon kwedech ka SPLM IO ala sector 2 commander lieutenant general Peter Roth jaram dana la kwedech ka no lieutenant general ka sector 2 commander Lieutenant General Peter Roth chol sharaj ladenu dini dial tindipinda jen dini ka dial kon tindipinda tilla dini SPLM IO ten ruac chen gorno bi ka rodian tiek Canadian content ka juba tin cha ngot cha ka bai ke tin cha Dr. Machar cha ngot ka cha ka bai ke kujamo joga de de ke lu gwanda dial content tin en go kana rodian ka Canadian content la siyasin ten rewi ke juba ten charo din kuin kwerian shet ka far kol men chalat chi mugwa chawraje mo cha jakwen jene chonga kel ka Dr. Riek Machar ten durgona men mi shajalun chikaraje mo shikana kwen en Lieutenant General General Peter Rothchol jen kuäär sector 2 ka SPLM IO sector 2 commander so kuäär medit so charoja dan inshallah da ne kontere wi juba cha jere jakka cha jallok jene chi mo gwa ka chi chuong so jen dan inshallah da mo jene chuonga kel ke Nathaniel yet perino me cha kwanya Dr. Machar la kuäär rawda deputy chairman ka SPLM IO so enemi chalar bine lot ko jen dan de lar bo Dr. Machar me enemi cha Dr. Machar cha jalun akan nyok men kwa national kwa support ke jelong ne itwan jen che lar ne jenen go ba dol ba jedol ke bi SPLM IO bi ko re dol ka gore jen o de randi ende je konloñ me kan Dr. Machar konloñ tel mi shal dol batine kon te juba ci kan gore jen o bi ka Dr. Machar bi kan replace ke bi kan gwada bi kan ger e men mi cha jelun qui kan gwada so it mean that mi cha Dr. Machar mi cha jelun bi ga shoot tana la ni content la acting by president ba chajen wuri shalga far kolon so mi chae chu reject ke chin wadi ala lok so right now in the social media anybody ko je reject manana chalat so wa mu mi shigo ajene dane chalat tabande ngai ko gwase dane shigo chagu jeno na me che chong na mene daga na nuare a chan ku nuare je daga ne ka so che chong ko de kan Dr. Machar de kan kon wuch de no de kan wuch ka ku ko jene chaje yen no mo che chong so janda na gorno de nyaa yekel an banyo je lerden biata kamal bye bye